la Modimo del Saint-Esprit. Modimo obéit à la parole, c'est mon avis de ça, ma jolie qui a hâte. Ya malakia Paulo ya bone ekuala testamente ya kale. Porque atemane nyati de la mente la tili. Ne testamente yencha makhia nuka Paulo ya tili. Semana ayeshte sugile. Bala de la pino sembona. Ya malakia Paulo ya bone itu bukan kuala testamente ya kale. Porque atemane nyati de la mente la. Itu ya family yang buka testamente yencha Paulo ya tili. Semana ayeshte sugile. Malachi chapter 4 from verse 1, the Gospel of Luke chapter 1 verse 17. You
a hlasetse lefatshe ka mefuta ya ona. Gore ha hodimana papa e mong le e mong wa rona sebaka sa hore a kgethe lefu le le leng leo re ka reng e se ya ba karolo ya mafu a tshwarang batho. Ebe re le ka re lefu lefe le tloswe. Motho e mong kgale-kgale o na ka re HIV/AIDS sehloho haholo. E mong o ne a ka re kankere e qeta batho. E mong motho yena o ne a ka re lefu ka bolebadi kapa dementia e ka ba lona le tloswang. Haeba e teng ntho e bohloko bomme le bontate ke ho lebala le ho lebala. E be ke mang ya ratang hore a lebale kapa a lebale motho eo a mo ratang. Moo re badileng teng ho seng hona le dikarolong tse ding tsa Bebele ha o e bala ka botebo. Taba ena ya ho lebadi e phethaphetwa ka makgetlo haholo ho lebala Modimo. Re bala ho Jeremia ka makgetlo moo Modimo a hopotsang setjhaba sa ona ha se hapile le ho bua ke tsa lefatshe hore ba se ke ba o lebala. Jeremiah chapter 2 verse 32. E re na moretsana a ka lebala mekgabo ya hae kapa monyaduwa a ka lebala senyepa sa hae, empa setjhaba sa ka se ntebetse ka ditshiu tse sa baleng. Jeremiah chapter 3 verse 21. Lentswe le utlwahala dithoteng tse phahameng ke dillo le merapelo ya bana ba Israele hobane ba kgobamisitse tsela ya bona ba lebetse Jehova Modimo wa bona. Hona bukeng ena Jeremiah chapter 13 verse 25 eo ke karolo ya hao, karolo eo ke lekanyetsang yona ho bolela Jehova hobane ke wa tebala le ntshetsetse leshano. Chapter 18 hona Jeremiah verse 15. Le ha o le jwalo setjhaba seo e leng sa ka se ntebetse. Tsena ke dikarolwana tse mmalwa fela ho tswa dibukeng kapa bukeng e le nngwe ka hara Bebele ka tsela tseo re lebalang Modimo ka ona. Re tshepa ba re phetsang le mamela batho ho feta Modimo. Le ha motho a ka o lebala, Modimo ona ke phetse wa ho lebala. Ka lebaka la lefu lena la ho lebala, the spiritual dimension, Modimo ka makgetlo wa hopotsa hore re se ka o lebala. Kgaolo eo le badileng ho yona kajeno e kwala testamente ya kgale e latela ke dilemo tse ka makgolo a mane tsa kgutso Modimo a sa bue, o thotse pele. Remember the way of God. Hopolang molao wa Moshe. Hopolang molao wa Moshe, mohlanka wa ka o ke o laetse Baisraele bohle ka ena hore e le molao wa ditaelo. Ena ke kgopotso ya hore jwalo ka bana ba Modimo o batla re se ke ra lebala lentswe la ona. Ke ka hoo a bitsang Malaki ya ho profeta, hobane jwale re lebetse lentswe la Modimo. Mona re utlwa Malakia a pheta taba ena ya bolebadi. Se sa hlokahaleng ke hore o ikgopotse
wa tshwanela o ja lentswe letsatsi le tjhabang le le dikelang hore o seke wa le lebala. Ebe bogobe ba letsatsi le letsatsi ba semoya sa Satane sa gago. Go tlaleletse kgafetsa e na ke tsela ya go tla dula re le hopola ka yona. Dijo tsa moya di tshwanela go dija ka makgetho jwalo fela ka re ja dijo tsa nama tse kgorisang nama ya rona. Ha eba o ja hararo ka letsatsi ya phetha. Ha eba o ja hararo ka letsatsi hobane o sa bale le hararo ka letsatsi. Empa re a kgona ho nka beke yohle re sa bale re utlwa lentswe la Modimo, re ipolaisa tlala ya lentswe la Modimo. Sontaha ho isa Sontaha re emetse borutu ka re fa mohla tshebeletso e kenang. Ha re qeta ho kwala dibebele tsa rona, ha eba re na le tsona kaofela, e ba ke mohla re fetetse molato wa lentswe la Modimo. Kajeno re makala ha re na le kgatello ya maikutlo. Fela pelo re mekieta ya tumelo. Gagata ke lefu la tlala moyeng, spiritual malnutrition, anxiety and depression, temptations and host of other challenges. Ibare ba Modimo le tseo Modimo re etseditseng tsona, re lebetse melao ya Modimo eo re iteketseng hore re be ke mohlanka wa Modimo moshe. Le tabeng ya Sinai ha Israele ka hara lefella la bophelo, ha o ka nako moshe a fella tlhaba ho ya fuwa melao le ditaelo ya sona setjhaba sena se ntseng se kgalemelwa, se se komakoma, se lebetse tseo Modimo o ba etseditseng tsona mo lebale mo pekotate. O tshwana hantle le ho iphapanya lentswe la Modimo ka bomo, ho pheta-pheta lentswe la Modimo ke ho empa ho le nahana motshwarisi ke ho le moo. Kajeno jwalo fela ka nako ya malaika re lebetse Modimo hobane lentswe la ona le a re letela. Re le hopola mohla mathata a bophelo a re tekatekileng, re le hopola mohla re fumanang hore jwale re kupeditswe ke mathata a bophelo. Ena ke tsela eo re nyenyefaditseng lentswe la Modimo ka yona hore ha e fete re sa romellane melaetsa ya ditshebo, metlae le tse tshwaetseng taba, empa re sitwa ho sebedisa nako e nyana ena ho arolelana le bona batho bana bao re reng re a ba rata jwalo ka metswalle ya rona le ba maloko a rona. Dintho tseo Modimo o di beileng pelong tsa rona hobane re kenwe ke molebadi, re itebetse ebile re lebetse Modimo. Ha re ne re kgona ho kgutlela di-status tsa batho di lo sheba hore na ba beile eng, jwalo ka re ka kgutlela lentswe la Modimo hore re utlwe seo Modimo re tshwaretseng. Ekabe o sena barui ba fetang re matumelong, re seo borapedi ba rona bo leng sona. Pesalemeng ya 115 hore re ba dikgomo, ditsholo le dimomo tsa moya. Ha re kapana kgaolo e le nngwe ya bebele ka letsatsi, e ba re tla feta bebele ka dilemo tse tharo. Ha re kapana kgaolo tse tharo tsa bebele ka letsatsi, e be re tla feta bebele e feta ye ka selemo. Hopolang molao wa Moshe. Behold the sign of deliverance. Bonang ya romela mo profeta. What sign of God's doing?
Bona ke a le romela moprofeta Elia ho iso ho letsatsi la Jehova le leholo le tshabehang haeba le hopola hantle bukeng ya pele ya marena Elia o tlile ho Israele ka nako ya morena ya Sotho haholo le Ahabe o tlile a sa lebellwa o tlisa molaetsa wa kafulo kgahlano le morena ena ya nena le Sotho ya neng a lebetse melao ya Modimo. Elia o tlile pele letoto la baprofeta ba Modimo testamenteng ya kgale a biletsa setjhaba ho baka a ise phetolelong ya profeta Johane Mokolobetsi moprofeta o qetela ke mosebetsi wa moprofeta bo pele bo tate le mosa setjhaba haholo ka kotsi e tlang e lebile setjhaba sena ba senolele lentswe la Modimo ka ena tse tlang ho etsahala hosane bophelong ba bona ba lefuwa ke ena empa malaika a ena mona o profeta tse tlang ho etsahala e leng tse seng di etsahetse ho rona ba leng ka hare bophelo ba kajeno empa di tla boela di etsahala le ho rona hore le utlwisise ha di kgopotse hore mofuta wa Elia o ile wa tla testamenteng e ntjha ka sebopeho sa Johane Mokolobetsi. Kgaolong ya boraro temana ya pele hona ho Malakia o boela profeta ho tla hona ha le motse le tlohle ka tsela ya pele le mosa lena ke ena Johane wa Mokolobetsi. What this sign accomplished ditlamorao tsa seprofeta sena o tla busetsa dipelo tsa bontate ho bana dipelo tsa bana ho bontate and you will turn the hearts of fathers to their children and hearts of children to their fathers. Tsena ke ditholwana tsa ho se lebane setjhaba. Sena ke seo bontate le bana ba bona ba hloka mosuta ho se. Nakong ena eo ho nang le se tlositsweng le se tshwanela ho busetswa boemong ba sona. Nakong ena eo lefatshe le utswitseng kgotso ya dipelo tsa bontate le bana ba bona. Di hloka ho busetswa maemong a tsona. Luka o re ba diletse kgaolo ya pele temana ya 12. O tla etella pele ka moya le ka matla a Elia. A tla busetse dipelo tsa bontate ba le tsa bona le bahanyetsi bohlaleng ba balehileng. A tla busetse gore setjhaba se hlokileng. Khabarele o profeta tswalo ya Johane Mokolobetsi o ntate Zakaria o re o tla etella pele e leng ho bolela hore Johane Mokolobetsi o tla tla pele Jesu a ka tla ka moya le ka matla Elia. Seo e leng sa bohlokwa mona ke hore ha ke fela bo mmele bontate empa o tla a busetsa dipelo tsa bontate ba leng ba bona. Ke tsebe tshebeletsong ya hoseng hona pelo ya hao jwalo ka ntate e o kae le o ba hole ha kae le morae o Modimo o fileng yena. Ke tsebe maemo a bophelo le boitshwaro ba bana ba rona bo bakwang ke dipelo tsa bontate tse tlositsweng maemong a tsona ao ba bontate ba semele. Eba Mateo chapter 17 verse 11 o sa re Jesu a ba ho bona ka nnete Elia o tshwanetse ho tla a busetse tsohle tokeng. Mona Jesu a bui ka Elia wa testamente ya kgale empa o bua ka Johane Mokolobetsi. Ena ke moprofeta ya neng a sa tlo busetsa le ho boela dipelo tse neng di arohane fela a di busetsa maemong a tsona. Sena ke seprofeta se bonang testamente ya kgale eo ke itseng e ne latelwa ke dilemo tse 400 tsa ho kgutsa Modimo. Le rona o se bona diphapa bontate le bana ba rona ka ho hopola lentswe la Modimo re sa le ba
uri shelagine ne mule bani barona ona wale ne bana wale baro uri kuseka kikama mtengile kama tutatele barabara sema keseo basi la kajeno nese toka haola barona tenda hala kabara barona kujibu kama lakia wala kukuza utakuseka impilo tabutante ubarabara impilo tabara ubantatabona utakuseka impilo tabutante bako bahani nebarabara nebara bako bahani nebantatabona utakuboza impilo tabutante bala barabara mobarabara balimite ubani baba roka ubani kibutiko useta impilo mayona bonda kajero na lebara babu akile every sons kali bakala into secretary upilo babona bakan uri impilo tabonda dimusejo bona netabona dimusejo bona tabona ikatebeleto yausebona kile kama tusane tsona nandate yaite batini arisebete katata umuseta impilo tsena badilo matsona hayo poso teoriente teobarabara basara tshwarele kema kempena se khonse na se bona teobarabara baokan kana katsona reselisa sebelete se bona ona mutimo kavinyato kero kamontate lebo beno babarabara netamona tarona bamte bagente desete ese khoma against Sabanabana, Miracle Property, Monaruna, or a Mutimarona, Useta, Ipilotabana, Obarabana, Ipilotabana, Omantabana, Ipilotabana, Tekaeta, Barabarona, Habana Haite, Babana, Isibabana, the item, Eta Prisana, my home, Ipilotabana, Roma, Recebone, Patrona, Siriti Samonte, the Sana Hanhabedi, the Sana Harami, what are the rights of the party? Hakaka Bonabana, never Tuminisa, Matoma Batu, would you want to Benita Jehovah, never really Taha, would you want to Rota, would you want to Shapa, would you want to set it below, who was that day, Ubarabana, the Pilotaba. Una penso san di fama e tanto barona e una sai bene e pensa hadi binutena disantihane disabusete my own zona when restoration doesn't take place everybody in it o hana mtimo o vanone o le kitaje retsue kita sikitawa the fast count that is never let us never forget what it is to oriente kasi chanta sahai let us never forget what it is because amala ke unal chere malapa arismani what it is pilama samalapa God created us to worship them God created us what it is control God united us jokabondate what it is kisebo pino karamalapa outside of work outside God's way, outside of Christ's grace, paying our sins by his atoning death on the cross and his resurrection. Now
restoration ya dipelo tsa bona o le bophelo bo beteng ba tsela ka jeno le bodile the fingers are pointing at the white child the restoration to take place o le bana ba rona ba kgutlela maemong a bona ka jeno wena wana moshanyana o fetile thohako ha o fika dibakeng tsa tshebetso ha o tsamaya ka ditoropo tsa rona bankapoho ba gagata ba bolaya they are turning to killing the cheese o bana re tlhoka restoration of the heart bakeng sa ngwana moshanyana sa bona ke bua le bana ya ntetseng ke ntate ngwana moshanyana ntate wa kaosane the grandfather tomorrow ke the restoration time ya tlhokahala ka maphelo a hao ngwanaka for the future ya lefatsheng la haena e kgale re hloka ho busetsa dipelo tsa bana ba bashanyana le tsa bontate maemong a tsona o ba lefatshe le ya kula ka jeno lena esita o tsamaya bosiu o bane we are afraid of the boy child e o na le wena re iketseng o bane buseletso kapa busetso ha dipelo o ritsitse ha o tswele pele dithapelo ya rona ka tshebeletso ya ofreng rona hore that restoration must take place modimo busetsa dipelo tsa bontate o bana ba bona you can't connect. You come or this got nothing to do. One way or the other, the boy child is connected to each and every one of us. When I'm a cousin, when I'm a brother, when I'm a dad, when I'm a boy, o rata o sa rata seo a se etsang indirectly it's affecting you ha ona kgutso ka hara ka because of the seed e plantilwe ke Aristotle ka tshebelena go ferefere le patelo la metsi a rona hobane we failed to plant the seed correctly with that modimo wa o busetsa dipelo ha o busetse pele mo e lokela go ya teng the population of Toronto it's overflowing ka bana ba bashanyana ka lebaka la hore dipelo they are not restored the way they are supposed to be ka tshebelano dikolo di tlatse ka di-gangster ka lebaka la hore dipelo are not restored the way they are supposed to be restored bontate we have become failures we are neglecting the duty. The turning has come. When they are putting a family, you will understand their hard language. Ke mosebetsi wa ka lo ha jalo ka bomme ba bashanyana jalo ka bontata ba hore re nke sebaka sa hore re busetse dipelo tsa rona jalo ka rona ba rapela letsatsi le letsatsi and restore their lives re tlise bophelo bo botjha ka hare gore ba tsebe gore modimo ke modimo o busetsang ha e ba o so lahletse thao ore ha ona ntho ke tla e etsa kae ke tla ho wena o se mona ka Malaki ya chapter 4 verse 5 and 6 modimo ha o busetsa dipelo tsa bontate go bana le tsa bana go bontate exchange your hearts le morawa ha a tla go le jalo ka motho a tla go go le tsela e tsweng kae le le tsela e wa bona kae ha ena le thusa go le bona go le ba supa ka meno re ke bona ye a se morawa se wa se etsa se affecta morawa ba no sa ke ya tla ga tla le morawa ka
moi, o que você tem feito, está voltando para fora. Você estava voltando. Kama ICU, theoretical operational center, ya change of hearts. Ni mai tere malamba, atu kifete kale baka, la baraka bashanya. Ya kifete ka. Kami ya tutemaka. Mwabarika jina la Yesu. Haitende.